Indorerezi z'amatora z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba ntizikigiye mu Burundi gukurikirana amatora kuko leta y'icyo gihugu izisaba kumara iminsi 14 mu kato mu rwego rwo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Iyo minsi izarangira amatora nayo yaramaze kurangira, bityo kujyayo kwazo bikaba ntacyo bikimaze. Ignatius Bahizi, Kampala muri Uganda. The mission to Burundi is no longer possible because kuja mu Burundi ntibigishobotse kuko Uburundi bwatsimbataraye ku cyifuzo cy'uko ikipe y'indorerezi izashirwa mu kato. Ntabwo bigishobotse rero kugira ngo tujeyo. Ibi bisobanuye ko ari intandorerezi z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zizaje kugenzura amatora y'u Burundi. Uwo yari Bwana George Odong, umushinga amateka mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuva muri Uganda, wagombaga kuyobora abagenzi be batandatu kuja kwifatanya n'abandi b'ibihugu bigize uyu muryango gukora ikipe imwe y'indorerezi zagombaga kugenzura amatora mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kubera ko leta y'u Burundi yavuze ko igomba gukurikiza amabwiriza y'umuryango wita ku buzima ku isi yuko abinjira mu gihugu bagomba kubanza gushirwa mu kato kumara iminsi 14, akazi k'izi ndorerezi ntigagishobotse kubera igihe gito gisigaye. That effectively means that by the time the delegation is out of quarantine, the elections are over. Ati ibi bivuze ko igihe ikipe yacu izavira mu kato amatora azaba yararangiye. Ntacyo byaba bimaze rero kujayo. Navuganye n'umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Bwana Mfumukeko, ambwira ko yavuganye na leta y'u Burundi kumara igihe kirekire kugira ngo babe batwemerera kwinjira mu gihugu tudashizwe mu kato, ariko leta y'u Burundi yakomeje kubyanga. Ukurikije umushinga amategeko, indorerezi z'amatora zagombaga kugera mu Burundi nibura iminsi 10 mbere yuko umunsi w'itora ugera kugira ngo ushobore kugenzura uko ibikorwa byo kwiyamamaza birimo gukorwa, birimo iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubuyobozi muri rusange ubikorwa biganisha ku munsi w'itora. Odong yongera gusobanura mu buryo burambuye ibyari bikubiye mu nshingano zabo. Our overall mandate in the observation mission is to assess. Ati akazi gakuru dushinzwe ni ukugenzura mu buryo busesuye imyifatire y'ibikorwa by'amatora mu gihugu cyose, gusuzuma uko ibyo bikorwa byubahiriza amasezerano y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ajyanye n'ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. By'umwihariko twajaga kureba uko ubwisanzure bw'amashaka ya politike bwifashe mu kwitegurira aya matora, niba se amashaka yose agerwaho n'itangazamakuru kandi rigatangaza ibikorwa byayo n'ubwisanzure, cyane cyane kureba niba ibigo by'itangazamakuru bya leta biha umwanya ungana amashaka yose. Twajaga no gusuzuma uko ibintu bizaba byifashe ku munsi w'itora, uko abantu bazagera ku myanya y'itora n'uko amajwi azabarwa akanashirwa hamwe. Igenzurwa ry'amatora mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ukurikije umushinga amategeko bishingiye ku masezerano y'uwo muryango mu ngingo ya 6 n'iya 7 bisaba ko ibi bihugu bigomba kubahiriza umuco w'ubuyobozi bwiza bushingiye kuri demokarasi, ubutabera muri icyo gikorwa cy'itora kuri buri muntu wese, iyubahirizwa ry'amategeko hamwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu kimwe no gukorera mu muco. I really think that it was important for Burundi to have an observer mission, and it was equally important for the East African community. Ati mu by'ukuri nibwiraga ko byari ngombwa kugira ngo amatora y'u Burundi abemo indorerezi zacu, kandi byanari ngombwa ku ruhande rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ariko n'uburenganzira bw'u Burundi nk'igihugu cyigenga guhitamo niba gishaka cyangwa kidashaka indorerezi mu matora yabo. Ariko twibuke ko banatanze impamvu ibi bitashoboka. Ni icyifuzo canje kugira ngo u Burundi nk'igihugu cyasinye amasezerano agenga Afurika y'Uburasirazuba cyayubahiriza kandi kigashyira mu bikorwa icyo ateganya, kuko niyo mategeko atuyobora twese. Igihugu cy'u Burundi kizitama mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abashinga amategeko ku itariki 20 z'uku kwezi. Mu Rwanda leta y'u Burundi iherutse kwandikira umuryango ugize Afurika y'Uburasirazuba yavuze ko buri muntu wese yaba umurundi wari uri hanze y'igihugu agomba kubahiriza amabwiriza yo gushirwa mu kato kumara iminsi 14 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya corona. Ikipe y'indorerezi z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu matora y'u Burundi yagombaga gukurirwa n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Tanzania Bwana Mizengo Pindo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.